urabyibushe atera umugeri uteye umugeri ko mwarabyibushe bacu giye kugira ndejo kubyibuha urabyibushe sicyo n'umukuririra ngo mugende muzunga ndababwira ingaruka zo kubyibuha urabyibushe urahonjotse mwarahonjotse bacu nje wayanditse se ngiye biriya kamwe barahonjotse ako muri yose inzira saa 2 mu rusengero muri imbeho kubera guhonjoka urabendekereye kubendekera nuguhonjoka kugera ku rwego kuzufureka ayewewe haro twawejo bundi none akibasha kuvuga bo abantu bari badu abantu ukora abantu zagarukira abandi abantu barazagurukiye sibyo ababembe baraguruse abafurero baraguruka abanyintu kise araguruka ibi isi yose akikamo kera kugakonderekwa nanje sintinda semeni haleluya mumutunga biganza mu izina rya Yesu Imana imugire neza atokuzwe bisharije uko ibintu bimwe bivuyeho byari bijagaraye tibizogukurikira n'umunsi n'umwe minebwe kinura marengo y'umuhana ijire mu masezerano dore naraguhawe muzabona Imana ibwese tugira buke semeni haleluya ikanani ni umusozi kanani ni nkuku kwa umoja subiramo minebwe kingura marembo y'umuhana nijire mu masezerano dore naraguhawe minebwe kingura marembo y'umuhana nijire mu masezerano dore naraguhawe semeni haleluya semeni amina amen ya muhimba mugire revelation ikanani n'umusozi Yerusalemu n'umusozi ejo bundi ndi mu ndege banyeretse kuri map nari mfite map imbere ya ndege inyereka twambuse inyanja itukura nakagezi kangana na rwiko nika rwiko gusa iryo jambo gusa muri inyanja itukura rwiko neza sibyo zantangaza amatangazo ikintu cyitwa time management yinjire mu maraso mu mutwe kugira ngo ejo abagore hano batazagirana ibibazo n'abagabo b'abanyantegeke maze iminsi kemure mu case ngo narafashwe ngo ariko ngo wacu ntiyafashwe umugabo ati no uwashara mu gutinda mu gitaramo kandi nkabona ntana network afite sibyo tugira umwanya mutoya ariko duhuze ibintu semena mina bwira mugenzi wawe ngo Imana kuvuzeho kirato cy'abantu bavuze kandi Imana yavuze kizagira gute c'est tout iyo niyo harero zantanga nyimara y'imyaka 18 Imana yimpaye ndi mu nzira mpaye ngenda mukarambira ngo nguhaye haleluya uzosutanga iki Imana yavuze nta muntu wogira gute wogendura Imana avugiye ku ndondo nubwo indondo wayisubiza mu Bushinwa kabusubiza ruguru ticohinduka iki Imana yavuze nimuyikobera mashi kiri muratwihanganira anje ko ndafite kurasinzira nono byaranyuranye twe tuba turyamye namwe ari kumanywa natwe barakeye bizabaye ibibazo birebire ariko ngiye kuganira umwanya mugufi tuba turageza saa 2 bizovuga ngo n'umwanya usigaye hasigaye iminota 25 siko mwanditse hariya kuri papuro siko bababwiye twumvikane twongere turi kwiyongeza ingahe twumvikane mu ntongo y'ingahe
bitewe n'impamvu mwongeye ingahe. Ninde wavuga isaha? Wowe banza urinde. Ninde wavuga isaha? Marayikura iyo saha. Kono gitangaza kiragwira. Kurabona abantu bakiriza isaha. Abangaba barasharinze isaha yose hano. Bikunda. Tugira gutya. Atukuzwe ngiye kuvuga iminota 15. Ariko ubutaha nzobwisho bita leadership. Surtout mwebwe gwera kuri ntebe ya mbere gutya kikariye. Yo nzoheraho. Sibyo? Abantu bafite icyo bita majukumu. Majukumu ni mu Kiswahili. Ibintu. Hari ibintu abantu bafite mu. Sibyo? Niyo mpamvu mugerageze kuzamubwira umwanya mugufi murase ku ntego bikubitane nuko ufatwe udafatwa. Ta muntu wava mu ruwa ataje gusenga nguzo mukuru bikundi bishoboka. Nuko gani ko nabaye ntakundi bizogenda ndashima Imana kandi jewe ntakibazo ngira ni mwebwe usamuza mugora je gande no kumustari. Sibyo? Kandi yesi mfatwa nafashwe kera kuva umunsi nemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanje. Sibyo? Ngasezera akazi nakoraga ka leta mpembe ubushahara shingiye ku muhamagaro w'Imana kuzogeza Yesu agarutse. Jewe sinogora network sinza nayishakisha byabiri ngo banze ngo nzana turudimbo ngo bakorangize. No, mfite ibintu na setinze muri jewe amabuto iyo nyakozeho gutya mu mutima keri manase ta bintu birebire. Sibyo? Ninde waho turanga hano ufite urutoki ni wewe? Ariko ira ndozo ntiyayivuga. Ninde ushinzwe kuregera iby'umahano? Mu bihuze ibintu muzi ibyuma byose bihure. Kuko iriya bafre we wayushe kiraza kubera kidayivuga kubera bitwatashize mu yindi. Ibyo nabyo se tubisengere kandi ibintu byose ngo guse ibintu byose byaye amasengesho gusa nayo idini ataza agica hino. Allo ni mwigureka mwigura mwigura ndi hano se ngwavega hanze naje se nikora amabafure. Mwigeze mubona za nikora amabafure hano? Shobereka bafure ziba hanze. Imiduri muzi imiduri twafuye abazungu gaboga niwe gusa kumva gusa muri munzu nuri hanze ntiyumve. None nogura bafure yumvikana nibera muzindi zinane. Jezo sigaye nkunda. None ngo mukuzi vuga cyane ni muyiguri. Nimutegura mureke. Ndashima ku bintu bitatu. Icambere kuva umunsi va hano ndibuka gatatu ka mbere kanyuma mperuka. Nibwo Imana yambwiye ko impaye kibali cyo kugenda kandi nkazoshika amahoro. Asifiwe. Abage bari ba status yanjye haraka worship nashize mwage mukabona. Bamwe bagiye bakagarura nyine bene abangaba bazari ma status. Niwo mukunga twabyinnye wa nyuma hano n'agapapa. Naye mpamvu navuze ngo papa uzoje kuri affiche. Urakibuka? Dora tugenda gutya. Karya nagiye gushongere gutya. Imana irambwira ngo iyi migabane yose ko ari 5 ndayiguhashye. Semena amina. Ndashimana rero ko yabikoze ihabwe cyubahiro. Icya kabiri ni Paul kuba dutandukanye habanye mu ibintu namwe mwese muzi ibiri ino nibyo biririye. Twese twabuza abantu kubera impamvu zibiye. Sibyo? Kandi bihe byo kwimana igihe kimwe zibireka bikatugeraho. Nigeze kwibaza igihe kimwe muri 1997 ndaba ngo pourquoi Dieu accepte le juste souffrir. Kubera ikimana izayemera ko bakiranutsi bageragezwa babara. Mwari muzamubibaza yeme mugasenga tukabyina tukagira gute tukitanga ariko souffrance
tishi ibizo cyo kintu kigenderamo cyane kinini cyarankomerekeje nyuma yabwo Imana iza kumpa igisubizo nza gusanga hari impamvu zirenga 12 Imana izereka ngo situgereho kumva ngo zibiri kubera kwizera izina rya Yesu ryonyine biza bituma tugirwaho n'ingaruka sebyo ukwangara abahungu bazi kwiba nabeshe umuntu harimo abagabo bazi kwiba bose kanga bakareka n'izina rya Yesu wo kwiba kandi bokira ndabeshe bisho barari bamungiki aba ataragakiza bokira na aba mama bano badamu bano barisina rya Yesu mushe ku ruhande hari ukuntu bokwiyaranja bakabaho abana se ntimo bizi ko hari bazatembera kaja Dubai kandi batagiye gushuruza izina rya Yesu yo izari tuma tujaribwa tugira amasharibu sibyo ibyo abandi bahungu bakunda twebwe tukagira guti bikunde Imana impamagara n'amazi amasaha 3 ndi kurira kubera kurega loisir ni iki imyidagaduro guti amatembezi nibavuga ngo tuje kwa rando ko sinkoko tuzamuke nibavuga ngo laki Kivu yefo tumare imisi 2 tureba amazi kuntu hayagenda sibyo kandi si cyaha ariko Imana bidukuraho bimwe turaheba nuko turareka ibyeri papa Kerema uzi ibyeri urabizi kumuza museka bose gababaye bakizwa baragagaye tituziranye namwe uzi ibyeri iceri mitsingi saa 11 abantu bicaye mutarataha kare ku ruhande hari kirayi cisate ariko fakuza bose ngo barakishijwe timukishijwe benshi no kubera ubukene sinababonye se abantu benshi babonye farangira hakurya bararigise habe turuna babona nibagiye yakoyowe hano uko bose ndaba ari gitaramo abenshi ginde n'ibyifuzo ngo tuze Imana turindi tureko buco sibyo muzobimenya neza mwarabonye makashi n'uzubonye bagabo akashi zarabonetse ndashimana rero kwimana tugiye neza ihabwe icubahiro cya gatatu doye Paul aba mama batabazi nifuje ko muza ngo mbarebe gusa mu maso mbashimire ko mwahagaze mu kingi batware banyu bari ku rugamba n'abandi batagihari kuba mwarareza abana mukaba mubafite Imana ihereze umugisha wakomera amashi kuba gusa mwatambutse hano mukagaza ibyishimo byanyu mugashima n'Imana mu ndirimbo kandi mukikomeza nje birahagije kubwiriza ntacu bintwaye mfite afishe kuzogeza mu kwezi kwa mbere kubwiriza rero nzobwiriza no kuwa gatanu no kuwa gatandatu nzobwiriza no ku cyumweru no kuwa kabiri sinzoza nta wundi muntu ushiraho muvaneho ejo zoza kuwa kabiri no kuwa gatatu kandi nzogaruka hano atukuzo kandi nonza mutangizanya kubwiriza birabye turirimbo mugira gutya muzoza nyuma nire babwiye ko bavuga butumwa ro baza nyuma kivuzadisa nire babwiye ibyo ngibyo ko bavuga butumwa ro baza babwiriza nyuma y'indirimbo ico kintu muzogihindure yebe muri hano tuzamura bako yo mitwatungahira hahera atukuzwe abantu bibuka Imana aho bakuye nibayizamura ibiganza bayishime semena haleluya rero Imana ireze umwishera amashimwe ndashimira abantu nabonye hano abashumba Imana ireze umwisha kuba mwarahagaze muri bino bihe bigoye birura byatubihiye mugakomeza itorero mugakomeza abakristo mukabana nabo mukabegera gapapa yaravuze ijambo ngo bashumba kuza batari kuri afishe ariko nigita iyo bazoyivanaho sikunda ko yovaho afishe nayo nabonye yashashije abantu ejo umwe yanze kubwiriza iri iwacu ngo yabonye ngo ari benshi kuri afishe ngo abanze bakoreho bamwe ngo azoze wenyine ndabati sawa mukibara byo yasabye mbwira umugabo we ushitanje mu pasteur umwemerere numara
ubuze abakristo yisange mu rusengero wenyine amaze turere ko abwiriza hakweme hakwanda zakabye ibintu kuko afishe niremere cyane so ashumbaho nitegeko agomba kuza Imana ihereza umugisha ndashimira inshuti wanje hari ya Erasto pastor hariya nakuza muri biganza ugire kujya Erasto aransi tunziwa niwe wunzi neza twarakoranya akazi aransi mwebwe ndi munzi muzamunyibeshaho ura ni wunzi kandi kugeza umunsi yasezeye arambwira ngo arahamagara waragiye tugenda nanje ndi inyuma yawe zo gusanga aragenda muri restoration ngo arenguke nanje ndarara rero Imana yabwe ngo mari ngira n'umumara muri restoration cyacu Nyamagabi niwe muntu nagiye Nyamagabi nawe gitongo uyu niwe kazu protocol ubu bishop uyu niwe protocol wanje ndabeshe gito so twazi bitabo ngoje kubwiriza muri 40 jours aho semena mina uri ari werefera uri ari werefera kandi twarasense uri kwa musi gitoro kimwe muzi gutya ariko yakwimana yatuvugishije bacu muri kwa musi wayo utembagaza ku rusengero muri amanga ikibanza baba kibaka ndabwira utuge dutembagaze igiti ibuye rigere ryiki mu kibiro ntawuzo hakandagira ari waje ari wose kandi muzamure mugire gutyo semena mina jewe sinzavuga ubuhamya bw'abandi nzavuga ubwanje ibyo nabonye n'aya maso atukuzwe tugiye gusenga zobwiriza ejo bundi atwahereye nari kubwiza hejuru yo kugira yo gushima Imana ariko ndabiritse iri jambo nejo nariteguye irasibira nanone kandi irasibiye kuri fite umunsi waryo tabonye impamvu alo asifuwe sana reka nkora umutima wanyoboye ejo gukora ndakirwanya ariko kandi nanje kiragaruka kagira arico nkora nimuvuga ngo amina akoreka nsome tagenda ngo twaje ngo ntiyavuka soma Tesalonika bambere ko mugira ibintu namwe byabagoye yeme mwakiri tasho mu izina rya Yesu zabiri hakuye bene so haraho twahuriye muri Canada haraho twahuriye masiteti yose za Maine abandi za Texas abandi duhurira za Arizona abandi duhurira za nani za Michigan RFO za Tennessee za Indiana za Ntuze nabandi mu modoka abandi mu ndege bagenda abo twahuye barambuye ngo uzohura n'abantu b'i Nairobi uzobasuhuze none mwakiri tasho mu izina rya Yesu Tesalonika bambere abana banyu ntasho bazobaha mutuze mukomere Imana bitayeho kandi ntaribagirwa umugabo uri muno no muri uyu muhana n'aka karere ka Nairobi no hanze n'ahandi sibyo uzotesha agaciro bana babyeyi bemeye ko abatware babo baje kuba muri gakondo sibyo kwishira kwisezerano uwo muntu muzomurwanye muvuye inyuma kuko mwe mubizi timubizi ababizi nibo babizi soma wa Tesalonika bambere 5 umurongo 16-7 n'uwa 8 vuga mu ijambo rimwe iratubusira umukungu mwana nimugoroba twitahiri utarakishijwe n'umukozi wo muri kazo kizumwa kutaha aho bahereye ba Jean Paul babwiriza tuzogira gute namahitamo yawe wavuze neza wabahitemo udahitemo areke ibyo navyo se biragoye ngo guhata abantu ni ibintu n'ibingahe nibide uhitemo gakiza cyangwa tubugira gute kurimbuka ta bintu birebire ngo bahata hate ngo bakizwe soma mwishima iteka musenge ubudasiba mu bibaho byose muhore mushima kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu amen. Gutekwa 2:3-2:15 ivuga amagambo abiri gusa abiri turacari hano turasoma dushime turacari hano 32:15
maze Yeshuruni arabyibuha, urabyibushe, atera umugeri, uteye umugeri ko mwarabyibushe bacu. Giye kugandejo kubyibuha. Urabyibushe sicyo n'umukuririra ngo mugende muzunga, ndababwira ingaruka zo kubyibuha. Urabyibushe, urahonjotse akamwarahonjose bacu. Nje wayanditse se ngiye biriya kamwe barahonjose, ako muri yose inzira saa 2 mu rusengero muri imbeho kubera guhonjoka. Urabendekereye. Kubendekera ni ukuhonjoka kugera ku rwego kuzufureka. Ayewewe haro twahuye ejo bundi none akibasha kuvuga. Nimugabanye imibyibuho mutazopfa imisi itaragira. Maze areka Imana, maze kubera umubyibuho no kubendekera wibagiwe iki? Imana yakuremye. Asuzugura igitare cy'agakiza kiki kacu. Alo Murino, kavuga ejo gushima, nari kuvuga n'impamvu zo gushima zituma tudushima Imana. Kavuga ni ariko kavuga n'inzitizi zituma tudashima. Sibyo namara ngasoreza mu buryo butanu dushimamwo Imana, ariko nta mwanya. Gushima ni ukuzirikana ishimana iza gute, ishimana yakoze. Sibyo gushima ni ukubanza kurefreshisa, ukazirikana ugahera imwoba abavuye imwoba. Sibyo ukareba kumwambutse lake Tanganyika, wamara ukareba ukuntu watunze abana mu nkambi imyaka 8 nta musponsa. Sibyo bari mu ihema kandi ihema nta byumba rigira. Umusimo narayobye naginja biheke ngo mare gucya nari sose hanze ngaruke ndayoba ngo ngire gucya riba riragiye ngo ninjire induru yamevuga ati turafashwe baduteye induru ngo mumufate tinijewe muramfata se nijewe navuga ngo nijewe induru ka ngo no ndabatira shitse kuntera mabuye no fata telefone mpamagara wacu nari nsise yewe ndayobye none tabara atasuriye mu ihema ni bari ryande simbizi riri hano ati tunga gatoroshe hejuru gira kubone aho uri naje nagatunga none uga ukurikire nkazanyenyeri ukurikire maganda kizega wo munsi ukareba ihema wabaye mu myaka 8-9 wamara ukava ngo Mana kuba ndi uyu munsi nguhaye icubahiro. Asifiwe. Gushima biza bivana inzitizi mu mutima ubabaye. Harya bagahinda kubufubyi n'ubupfakazi n'urwango n'ubukene n'agasuzuguro. Muranumva wabwira Imana ngo Mana ndagushimiye ko muri misimberewe nanje sigaye mberwa nk'abandi. Sibyo mu muhana sigaye nanje ngenda bakambona. Umusuma nize kuzuka ngiye muri louange na adoration mutu murambwira ngo reka kwiriguramya mu nzu ambara ikoti ryiza na karuvati hari mu gitondo namangera muhana gusa umuntu aramba se kuraje kino gendo none ikoti karuvati ndaba ngo Imana yangiriye neza kubera hari umugabo ugize kunsuzugura anema gatuti yarantumiye kubera ikoti uwo munsi ngo ndiguri inja muri kaburimbo. Mwebwe kibazo mugira muzabwira ngo abantu babarebe genda gusa rushakuje mu murima wambaye costume nta kibazo niba kubona ubabwira ngo ni Yesu wangiriye neza nimukomera amashi. Ushima Bwana Erasto kakuramutse uziko turi inshuti tibwashize akike yamu kero kugakonderekwa nanje sinantinda semeni haleluya mumutunga biganza mu izina rya Yesu Imana imugire neza atukuzwe ishariri ukubintu bimwe bivuyeho byari bijagaraye
tibizogukurikira n'umunsi n'umwe kubera ko Erasito umupasiteri w'inyangamugayo w'imfura utagira amanyanga kandi bari kibazo ufite hari umuntu akubangamiye umumbwire mu ibanga turamwaraza araraririye fo ntamenye yazorara gushima nugukereya nukureba ubushuti hagati yawe n'iki n'Imana. Iyo ushimye Imana uburemye iki l'amitié ubushuti ubusabane bwawe n'Imana. Izira amashimwe yonyine gusa hazina zibiri Imana tozasabanwa nayo de 1 nizira maombi nizira masengesho nico kiraro nigo rutindo tukandagiraho tukinjira muri salle cyangwa se muri salo y'Imana yedo adusenga kuvuga ngo baba yetu nemiburi jina lako ufalme wako kwewe ngo Mana kuva kiri mu nda ya mama ngiri rusoro amaso yawe yarandebaka semena amina kwamubwira ngo abana banje wapaye ndagushimiye kuko bariye bahaze bihaye bikina hanze takajagari ndabara Imana ya Isiraheli hari amagambo tutubwiye Imana ikirahira ikavuga ngo kubera kumbwiye kino kintu nikindi zogira gute nzokikora timuzi Ana umunsi Imana muhereza ndi Samueli yagiye Ishiro muzu Imana amujana na niki aba mama ndabarwaye usibye ko muri hope batobikora sinzi ko ariko norasiga bikora ndi mukubareba sindacungusa ndaza ndasubira kandi kuri cano ndebi umumama akagenda akagira amahirwe yo gutwita kuko arabane gatatu twiga inda yazanze de Imana ikanindira umwana mu rusoro akageza kuva kuri zigoti babisize muri psychology igi akagera ku mezi 3 agatanga no kumvikana iseseme nirekwe rigashira de akagera ku mezi 6 amaze gufata ka position munda nibaraga hungu atangira ibintu by'intuzi by'amafikiri hakike ya Mungu niba ari umukobwa iriya kera atanga kwibaza ukuntu azoshakwa atukuzwe zarangiza mu mezi 9 umwana agatibuka bati Nyabigondo yabyaye ku rugero nimba ari hano ntakibazo yamara bati igikoma amashereka raje kandi amashereka ntabwo ari robine y'abanyakenya bashizeho akuma ngo azoza harakuza mubona kabaho Imana ikayaguheza kugira ngo unyonyeshe mtoto gacha yameza 2 yo kuba mu rugo noneho gamuhaye mwitaho nta kibazo hari wambwiye we ngo urusengero rwiwe unukwezi kumwe ngo baze ngo ntibatinde muza mu marabiri abamuno aya mwanze munsi umwana banze afate para kuza ucyumweru cyambere ga muri umwuka subizayo reve uzumusubiza asubirije umwana abanza bane uburenganzira bintu by'akajagare nimba utarakijijwe cyashumwe rukimwe nuzofatwa none cyangwa umusanzu wawe mu itorero mu kwezi mu cyumweru kimwe niho uzogaragara muri kajagari umwana banze akomere sibyo na nyina banze agire imbaraga ya ariko namwe timutindi hari abana bari mu kwitinziriya ngo meze na 6 mwe mu bigabanye hanyuma umuntu yamara kuza hano umunsi yaje kubarekisha sibyo wese ashimwe ndashima twese gatutengawe umuntu yarahindutse amatama yaraje imisatsi yabaye amarende ndabeshe biza bigaragaraga nabyo se nibyo kukwirwa dusengera yamara ushima ariko yandize kandi nzara neza ngo batambaze mukuri ngo none yeme ngo bene da ngo jewe ga mukuri ngo kubuzina biza bingora ngo bagapapa ngo bazibamzinire ngo hanyuma ngo reka nsabe ngo na pasteri ngo numujama wanje ngo ntangire haleluya ntabwo pasteri ari umujama wawe izo mvugo z'amapepo muzozigabanye sebyo nabonye kamwe ejo muri gahaguruka ngo ku pasteri ngo revera ngo numujama umujama nuba gute pasteri numubyeyi
wawe. Ngo kandi ngo pasiteri matangire haleluya. Ngo hanyuma ngo nanje ngo yememe ngo bamama ngo babiri bahaguruke ngo duhere hasi. Icaza hakiri kare. Muranova, Imana yaguhaye umwana muzima batakubaze. Muranova, zana nituro. Saba mama gusa n'abagabo babo nicyo kimwe. Uwo mugore n'umugabo we nicyo bombi bamukasitro kamwe. Ana yagishiro niki nituro ngo agerayo bigenda gute? Amaze kuritanga ishiro, Imana irirahira Isiraheli ngo imuhereza abandi bana bangahe? 5. Abakongo bangahe? 2 n'abahungu bangahe? Na Samuel babe bose 6. Hawe gusa muturashaka umwana muhungu nukuri mudokeneye akana kiki nawe yaguhaye utazina gaciro kaho. Muri hano semena mina gushima Imana nukwishomboroza kinyamurenge agasomborozo mu Kinyarwanda provocation. Iyo ushima Imana uyibwiye ngo wewe ibintu zukora Monsieur sibyo wakora n'ibindi. Muyangane ndangize mwanya washise kuko isomo ringira ubasha kera na nuri hano muzamure badi semena mina mwiye gushima Imana wabahungu batore basuri mwiye gushima Imana muri zose. Niyo topic gushima Imana muri zose zaba bibi sibyo. Niba gutumira ushime, niba atagutumira ushime. Niba akushoza gucuranga akwibuzuma niba zoda arukuni zamzumva iyo ndi kuri sikuwa gucuranga isubireho ususenge tuzamuri semena mina impamvu 3 zari 50 twovuga. Imwe ya mbere itwa dushima nuko Imana ari umwizerwa sibyo. Nuko Imana tubereye umwizerwa igihe wari gutegura ubukwe igira gute ibubamwo sha tiwambwiye ngo ushaka ubukwe yanga umugenda uzungukanga mu dusoko no umugore wawe nuwe abana tiyaje akura mufite ntakibazo. Imana niki numwizerwa wawe Jean Paul yaturindiye abana iraturerera sibyo itubera umwizerwa. Ufite bangaye gapa? Imana numwizerwa mu bana bawe bangahe? Twe turagose ingabo nishizikomeye ntago bafite habenaga Yesu mbere Zaburi bari bwaza dutungara heya. Semeni haleluya. Dawidi yaravuze muri Zaburi 124 aravuga ngo Uwiteka iyaba atari bari mu ruhande rwacu ngubwo abantu bari abantu uko ari abantu zagarukira abandi abantu barazagurukiye sibyo. Ababembe baraguruse, abafurero baraguruka, abanyintu kise araguruka ibi isi yose temena haleluya. Abatazabivuga ni babandi bwira mwezo ngo babandi tubarekeraho babandi akose ndibumvisha se bazamugeza ngo senguri we murebe nawe uriwe sinabaheruka ni mureba hano mubaze ngo nawe uriwe ndebe mbonye ngo 3 mugira gutya muzamurigaza koma muhwera muzamure duweze mwana shibahiro semenya mina haleluya. Muminembwe ntabwo havogerwa hari Imana yavuze kuri Ramisosi mwizina ryandi ya Yesu kwirwa barira ngo Isiraheli we mukanani iyi ndirimbo ya Kanani muvuze ngo Minembwe oya tuzumvikaneho Kanani Minembwe we
minebwe kingura amarembo y'umuhanda injire mu masezerano dore naraguhawe. muzabona imana ibwese tugira gutya semeni haleluya. ikanani ni umusozi, kanani ni nguku kwa umoja. subiremo mwisubiremo minebwe 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 kingura amarembo y'umuhanda injire mu masezerano dore naraguhawe. minebwe 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 kingura amarembo y'umuhanda injire mu masezerano dore naraguhawe. semeni haleluya. semeni amina. Amen. ya muze muhindura muze muhimba mugire revelation. ikanani ni umusozi, Yerusalemu ni umusozi. ejo bundi ndi mu ndege banyeretse kuri map, nari mfite map imbere ya ndege inyereka twambutse inyanja itukura n'akagezi kangana na Rwiko, ni ka Rwiko gusa iryo jambo gusa ngo ni inyanja itukura Rwiko neza.